Hai, ang tabuk Honda showroom thanai tongo servicing showroom ani scooty servicing khainani bagai norok second time ani scooty servicing khainani tabuk norok nai tongdi ani scooty servicing khaimani second time bandi khe tom sramna nang tom slaina nang movie lock slainai konadi obakani servicing boy Honda scooty Duke BS6 naji fast servicing ani besek kilometer aja tahu second ikona de fast servicing second servicing kayaknya ini 5500 kilometer 5500 tai 6000 dua pun bisingo second servicing free mano fast second third engkau free servicing ke 4 5 engkau ke pe kanya nang nai ini ani je thar jora tai tahu second ani tinani free ngai servicing je manai nyangmani o mani ni dam sima angre nang nai tini ang tabuk nok ni nokho senai norok je ya siagara nokho puro helmet thuman ni tapok de omo simba safety ombagi helmet rok thubui nokho di ang tabuk servicing tara hangkene lama rok dong no thangmani phunugun nai tung jalannya dan tabang service center supaya nanti service center Honda service tapi malah gana Nino bertangmani moilang kan kita buat ketal selanya nanti buat ketal selai proses mobil ketal dah tu
dong anusku. Servicing kayak begini. Besok rangnar kata lagi na. Jadi sih. Servicing kayak begini. Tahu nogot tang senai. Tanah ambai like kaji.